Haga kendi terik kawaman kesengi wadapan man ya kador barmang tengka ke Jainte Hills Autonomous District Council, niliang UCM ke council uwaksok le ya kecenat finance utambor ciwan, dawan ra au ya kemang poisa wa pelun, estimate expenditure wa arspa san klurtam, ne bentau senem arajar arpauli, arajar arpausu. Daongu wa hau news nem debu wa yo ya ke poisa estimate receipt, wacispa anya pau ar klurtam kawaduna deficit lipau klurtam nagwayi open mi. Ida wajur ilut bar iyo to ne pengku ya ketulop ki wakre man usnem kamju ki wada chongya ipen krek kam ya ke JHADC members pension ak arjar khat khende wa kiwi. Cucu doongu waci benta wa pengku ya iyo poisa ke council ke executive committee da pengku ya kedan na ke taxation department kam tam na ki marpo kendau major and minor minerals wana ki keri. Dau penduk no ia kecenat fishery wa agriculture hewa warok ki wakre UM no ki hapo ke market department.